Okay, me too. The first thing I make catch Sonnie Badu. Me name ta obe doctor. Oye Sonnie Badu. The first time I catch and say onye leader. Mo. Sonnie Badu nye leader. Yes. Oh, yes. Me chinema de kunti onye leader. O say oda sorry ano. Yes sir. Yeah, papa. Sonnie Badu so oda sorry ano. Yes. It's ni passion ase. Yes sir. Yes. I would deni pan or that dom. It is Sonnie Badu betimi aka catch me say. Omo oda omo no e wo na asori ho no. Watimi aye obia ni chamanana. No obia so friend na ofa. Watimi aye obia do obia pe ama no na asori. Busa de enso. Me be say me busa na sa question no. Otimi yi ano a me contact na asori fo nyina. Ene wi ase ketewa bi o. Oh yes. Me be say me catch and say onye leader. If he calls himself a leader, then I'm telling him say onye leader. Man enwene say bia ye adwuma Dr. Oteng no. Sometimes adebu apply home sense. Now they are akabi. It may apply home sense at their reply no. Enye adwuma me Dr. Oteng but adebi o anya na enye. Me be say me busa ne say. Na asore no da no. Watimi amiti asore fo no mo na sire nyina wa miti obia neat. The obia pe bi watimi ya manana. Na asore be bia fre no otimi fa. It's not possible. And heading. What you say? What you say? Se panyimu ma okwan na otimi ko ne nchen a enchen so ne ne pe na to mre bi na friend na wan fa se panyimu e ma okwan na che otimi nya akwanya ko ne nchen a enkere se won ne ye pe. Okay. Na okaka sa bi e wo radio no so akra ho na me se twena adwen akoso se ohwe ne kasa yi obie na no kan se wa mad Dr. Kwaku Oteng hype or the not to the page or Instagram ti wa man hype na Dr. Kwaku Oteng so na we and one ka say obo bra no ebe ye angel cream na wo we to business na bi na wo ye Sonnie Badu na wo he we say one mad Dr. Kwaku Oteng hype or the not to page or Instagram to wa man hype na wo kwa wo hype ye sen Dr. Kwaku Oteng ji din wo wiase nyina na wo we papa botre wo be choro say one ma papa na onya akwanya he obi akwanu ho a watimi akwa papa no ho a oni ni didi a watimi anya akwanya atwade betu Facebook ana say social media and no correct wonya akwanya ne papa ndidi ye wo de kwato page ewo Instagram baby order to e kire say order to baby de oye ne kwa ma e kire nipa bi say bia wo ben papa no yes it obi a wo ben ne de so de ani de ma no and no correct etifane say papa say de ne nyuma sitie na wa frɛ no mpo na wontimi mfa baby akotena ye no ɛhɔ na bɛma solution na na dabi ɛhɔ de a okokan ye no ɛhɔ na bɛma solution omuyo mba ne enti sɛ ɔyɛ executive meeting a wo yɛ Sonnie Badu nti wo nsɔre mfrɛ na wo mfa so bɛ na onya firi so na so sponsorship na penis kana ɛna me say wo Sonnie Badu no from time a wo to nwom no mfa so bɛ na ne company na wo bi no ebia wo de ama no wo to wo ka wo sasɛm awards na wo de awards oso ama award me ba wa doctor award sa na oka award na da ho no wo Dr. Badu na wo ka no udin ni so bio aye Georgia edin na wo so Georgia Atlanta enti se wo na ma Georgia ne man award ne dia ene na wo influence na se ma award dia ene wo so award waje owi asa se wiwem papa wo so bie ni bio se wo se wo na ma ye man sa award abra award na nye udin na wo so aye Georgia go to the page no Facebook won ne ko hwe se enye Georgia na wo so a udini wa babia eti se wona akoka me de man ne dia papa no so nya na beje dabi wona akoka me de award ne man ne dia ene na wo award na wo so wiase wagege award bia na ese hwehwem che se wo di influencer gi award sana what tell me can I say wo ya dia ese sebi ese wo di fie dia ka ho eti ameka se onye leader. So a leader nipa ye adwuma hye na se a akobete sa de na se wo frɛ nipa no ntu wo pɛ moa no wantimi ankɔ ne nkyɛn edu etam abeje no wo gi wo fon so da say nje no fon so da bi ende na company ne papa no ode ahye nkɔfo nsa wo ne dia so okaso be sponsor na okɔ na omo ode omo atoto ano no so omo mpere omo sponsor wa they will way enye so yɛ Sonnie Badu ntu ba na atam sika de ama wo program na wo kɔye no adonko campaign no mfaso be na obenya wo so omo be we sa de na na so for the Christmas dabi ende etifane se oba ye na ode na no ebo wano ma se mema wo bibia fane se ode na no obo wano ma se mema wo bibia
okoye sunya ma adwene ebia okoye no wasa na adwene eno so be de hu me na me se meboa wo ma mo a we ntokwa me de uka wato na ade odanika wato na ade odanika baba eti usi adwontufo bi kwan ende no eti adwontufo okomo sponsor obi ada kwa mi yuji wa ncha ne ka nyina ncha ne ka vele enti woni ni onkwan ni pa wo free Ghana ha okra Ghana ha Sonnie Badu tell me one of your establishments wo dey am Ghana benefit apart from say wo tonwom no what you say obi adwuma fa nkofo then you go and sit on radio and tarnish his image just because wo adwuma na wo koya kwagisika gu botwom na wo fake say wo do nan wo pra na wo mpra wo so ye sofo ba wo so wo pra edu time akotonwo na wo dey ato na wo tuno wo so be say agi wudi baba e first year na me kra mu se was pack sida oh no ba radio so onya na answer wo edu ba bia nipa e se wo ho no ma enye se bia me adwuma ma Dr. Kwaku ntia wo ba me Kenya sasem na kire. That's true. Onye leader so a leader. Ye abia okasa ya obenya na asore ba bi ono so be pia ba be ka kire se wo da be na afa me ko. That's true. Enye bia ne fifi prat. Enu fifi prat kan. O so di bi ye no. Mo nti Dr. Kwaku tin di bia ye no a. What I say nti there are times I want so you don't pick other people's call. Uni mo am come here fro. You obi wonu kwa bi obeso obo mpa keke ma ne keke. Wan fa ne call. Fifi practical the repeatedly. Masa na mo call bia native. Ye ni bi kwa call bia native. Wono no meetings next champagne for ko ni business akese no. Wo frɛ no amfa we ye ndokwa. Wo first propose I said go. Ko he sponsorship proposal go. Akwa we su ekura akwa we kura kokora nya bia no timi fa. What you say? Nanka better Dr. Kwaku. Onya ni okeka no. Oh. A sponsorship ya be gye de abo jams. Oh. Says ka be gye ne de abo ye de koye activation kwa ma next level next level la on. Papa ni nye sika bi betwa yeka. Oji ya ka de be kwa he. Obi ahu no. Ko USA. What you say? Obi ahu no. Sika no kwa wa ha. Now be na say ena me frɛ who are you so frɛ wa amfa wo kwa wo ye hwan a wa frɛ wa obuafu amfa wo kwa obuafu a wo kasa bibisa. Songo